and then usesi uzosiprovela ukuthi incwadi ngiyamalobolo or kwenzekaleni, and then incwadi yamalobolo umtshado. Once wakhipha ne-20 rand mtshado, and asina right ukuvimba umtshado. Thina besithi uthize i-girlfriend uhlangene naye endleleni wamfaka nje endlini yakho. Ngizokwenzelela ngizidini. Sifuna njani? Sizokwenzela. Ngiyathokoza mfowethu. Usisa simnike kancane ngoba manje angithi manje sijoyina i-DNA. Sokhipha. Yazi enye is2 umntu usisi. Ukuthi umfazi akakaxoxi. Angitsho. And umfazi nangakaxoxi. Wena na ufuna ukuziphumela ngitsho uyazi ukuthi uyaphuma ngoba kunabantwana. Unless nangabe uthi akasakufunda mara akaxoxi. Wena na uphumayo angeke ufuna ukuthi nawe ngifuna ama-shares ngiyahlukana naye ngoba unabantwana naye. Vele ngicela abantwana. That's right. Ngamanye amagama umfazi azange athi wena uyaphuma. Umfazi azange athi uyaphuma. Belasho ukuthi uyaphuma sivumelene. Ngamanje angithi ushwile. Ayikho leyo baba. Ayikho. Ufuna ukutshela mama angeke ngi-renovate indlu ngenze indlu leyihle bese mina ngithi ngiyaphuma. Ayikho leyo. Ayikho. Manje asimiyeke kancane ngoba manje sisaqhubeka ngalento. Ngifuna manje nongisiza ngale ngikhiphe kancane. Before siyangale ngifuna umama asixoxele. Ngoba angitsho kufana nawe wena ungiphe kwangapha nasifika la sithola kwangapha. Sona nje sizokuya lapha sifike ezisicake so bengifuna ukuthi umama ngicacisele kancane. Ngiyabonga. Mama. Hello baba. Ngiba ungicacisele ngendlo le S2 athi siye kiyo. Indlu le S2 baba ne. Kuyindlu yakababa omncane. Ubaba omncane wahamba wamcela ukuthi ngicela ukuthi umkhiphele labantu laba. Uyayibona kusho ukuthi bekuhlala omunye umama bekahlala nobaba omncane, and then ubaba omncane because bekahlukumezeka lapha. Wahamba wathi ngicela uyongikhiphela lo mama lapha ngoba uthi sekathethe nefamily yakhe bahlala lapha. Uyayibona thina leso sikhathi sikuphi sisemcashweni. Masu wahamba yena waya lapho ufika wabatshela wathi ngicela ukuthi niphume endlini kababa omncane. Wahamba nabantu babakhipha nje. Ubaba omncane wathi mina angeke ngikhona ukuhlala la, ngicela ukuthi wena uhlale la. Sasuka emcashweni sayongena endlini yakababa omncane. Okay, baba omncane uhlala kuphi? Kabhuti wakhe elokishini. Ubaba omncane nandi uyeza uyavakatsha, uyavakatsha. Ubaba omncane wabanjwa wagula ubaba omncane. Le before atshona ubaba omncane wamnikeza i-title deed yendlu leya. Makamnikeza i-title deed yendlu wathi ngicela ungibambele nayi le ndlu izokubuswa nguwe. Wayithatha i-title deed and then ubaba omncane watshona. Makatshona ubaba omncane atsho thina sihlala endlini kababa omncane. Ifamily le yakababa omncane after baba omncane sekashonile beza lapha nabafika lapha basikhipha endlini nakhona bafika basithola azikho. Yena usebenza eKhuthala, mina angikho ngisedrobheni. Nakhona uthunywe nguye edrobheni. Uyayibona sengiyafona abomakhelwane bamfonela ukuthi hey phela kakho kwenzeka 1 2 3 so ufonela mina uthi gijima uye endlini. Ngiyagijima mangisuka lapha yena ufonela kunomunye umfana sasikhonza naye sewashona bathi ufikile bekahlala duze nathi. Afonela ufikile ngicela ugijima uyobheka endlini. Ufikile agijima uyobheka endlini. Mina ngithola ufikile sekalapha ngaphandle vele bakhipha izinto babeka ngaphandle. Kanti i-back opposite yethu kune 2 room ye-stop nonsense. Ngicela lo mama ngiyengale ngithi ngicela ukuthi yabona basikhiphe endlini. Naye sekasuka emsebenzini uyeza. Makafika ngicela lo mama sihambe singene ngalo ku-stop nonsense. Sifike sihlale ku-stop nonsense baba. Sihlale ku-stop nonsense. Sihlale 6 months. After 6 months leyo and then kunalezi ndlu ezivandaliziwe abantu bebakhipha abantu ezindlini. Abakhipha abantu ezindlini abantu bese bazivandalize. Nakhona le ndlu sithola ngabani? Sithola ngobhuti wami. Yazi ngifuna yiphi mama? Into engiyifunako bengifuna istory salapha ukuthi abantu abanikhiphile kwanikhiphe bobani lapha abantu banikhipha ngaliphi? Bathi indlu yakababa omncane wabo ngoba yena akusuka kaMnguni, yena ubiza isibongo sakaMahlanga. Okay. Baba nazibona incwadi zesherifi, maye abantu esiyobathola kule ndlu bobani abahlala kiyo.
angazi ngoba mina angingali mina ngamtshela ngathi angifuni kuyingena indlu le indaba yendlu ngoba izogcina silwile kugcine kukunona nabanye abantu baluza imiphefumulo uyayibona ngamtshela njalo ngathi mina ngifuni kuyingena ngigcine bathi kunabaqashi no case yobabona abaqashi sokufind out ukuthi kwenzakalani. Okay baba No sizokwenza appointment mama sibuye sizokuhlala phansi phezulu kwendaba la ngisho. Okay baba ngiyabonga kakhulu. Thank you mama. Thatha inamba yami lapho. Yeah sizoyithatha sizoyisave mama. Nale inamba yami. Okay. Ngiyabonga. Bakwethu thina sesiyakhamba siya cases 2 lapho khona sokucalisisa ukuthi what is what from lapho sizosho